Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call. Kidkhot jongka Environment Coordination Committee elaka Sutanga menta kacanmit kilawan banyak kendu yu menteri rangba kejela Konrad Konggal Sangma bandawa bonweng napang ya barok ki karkhana penmikok kiba kentup ya kibalayo jingbit bat ikibampat yo jingbit kibadon hapo uput usam jongka elaka Sutanga. Nakaliang kinong yalam ka ECC ilaka Sutanga kila aipor sansngi ya ka sorkar ban penurlong ya ka jingdawa jong ka sur ki paitba balada ka sorkar kamla ban penurlong nakaliang jong ka ECC kan om shem ya ka jingkit kli ladami kano ka jingja habakren shikilar pathai khubor nakaliang ucharman ka ECC ilaka Sutanga uba DH Malang ulayathu baka jingwan ban yakendu ka jongki yu menteri rangba ka jela kalong ban pensngo pensngap ya ka sur ki nongsong snong ka elaka Sutanga ban wengno ya barok ki karkhana kok namar barok kini ki karkhana ki penmi ya ka RB ka basneo ka bala ban kata ka kwai ka khia jongki nongsong snong ka ne ka than uba Malang uloong bahinen kasngi ban penpau ka jing persha halor kini ki karkhana kok nakaliang ka ECC kila penlong ya kejingya rally hapo ka East Jaintia Hills hakaba menta kilawan ban pensngau ya kasur ki paitba hau menteri rangba watla hapo ka ying dorbar ula pensyai ba onsha tang ya ki karkhana kok ki baladon ya ki kot kisla henrei kasur ki paitba kakwa baka sorkar kanweng mardor ya baro ki karkhana kok ki badon hapo kaneka elaka ngila mi kamera terekam jong chimnisa bodon buram jongi ngila ero ya ka memorandum da benta ichinge ki bangi mat ko jongi da ka jongi bat menin beliau ya ka rally a big rally apo jong ka isjantia hi baro ngai batang ini ka rally ni wanra ya ka su jong patba khmat jong chimnisa Bahkan bo chief minister pat ni wilayah tu yo chief minister beliau ini ya kecikren jong chief minister ukren tang sapang si kita kipat kisla mereka sur ke jong pat kikwa ban penduk na ya baro kini ki kum factory pada apa jong elaka ka jong bat kata ke de ba ngi ya tu ya chief minister ada chief minister pat wa nakabenta jong kini kibai pat malai pusat tadi ngila ya keban penduk pendam kila syai da sisni dua pat kejengnya jong sarkar kade da kebenta gini ki speu tali ki bela yo ya kasitno andre da kan jong ni ku kasu jong pat jong da kasu yo ba na kebenta jong kinero nama ka juk katadam ki penmi makine kila pusau ka juk katadam ki penmi kine ki speu tali ru ka juk katadam ki penmi ya ba pat kiamat ya kade katadam Paten terkadang yang minister hanya ini ke asuran pengin yang tu sumat ba. Daga benta jong kini baro ya keban le iki leban le kerki nama bangitan kam ya air kabakut. Baru chief minister pat wapat ini daga benta kini ngidon ke jinge. Mati mengi ke government ke bahaya iki kita kikat kisla ya kebakit kinsna. Dengan pat ujubab ini kalau bersengat tenada kalau unsapha iki beri kicau balik kami sakine ki zaka lene ki sekutri ke baki kilada pansna baki kilata bakai ke bagi orang yang minister bakini ki sekutri ru kila pakhen lapa ya kaan namar ba ka jingjingai jong kasno baka kata ka jaka baki buku kita factory kalau tang pesan phone tang cispa beta ada pintu Pak James Sangma uang kumpar kilometer di pada jengai nak kau ke sini. Dari san peu meninu patba laipor sansni jaga kubarben lamba jong deputy commissioner. Bat kata ke sansni ada kesarkar kam le
upat ba manin utang ini kumba daki katto hajar ngemi ila nang san view chupe wajar ngemi manin reki babun kimpat yemi gidang a ya karai jong sarkar maka sur ka jong upat ba manta lada ka sarkar kamle ne ka benta jong kide ngi kum kinang yalam nginam tip kasang haga jing ba khle jong sarkar nginam ba khle su dengan tipu padba usade naga banta kini ki ko factory katsat kejak mila kanong panjang kalak poi kata kajaka bagi sila ki ko factory batte ta kanong rim ka bagi on ko kasur jong ilaka ya kasaka kasga ban khanlo lani dekalak padle dekodong rukam ang bangim wa ini ya kum kini ki cak khana apo jong ilaka kita ketika cikeli nada mendin hakarali udano iski rampak sino kiwahat sino apa ajang ke ilaka ajang bahaga aku benengkong kejingwan jangan diberi yang yakini ke rampak sino kamdan cikta bahaga jingbe haga jenglong cisu cidur jong kirang jong kiwahat sino di jongi kisan yakini kianusi kata ketika jenglong cisu cidur jongi kumkinong kendang Padahal jom kata menin kini kita bak senang ba kila kular hakmat jom kesur jom ba bagi withdraw yaki anusi bagi kila ai syakini kibasna ki factory bakata kede bagini kini ko hasnang kila kular bagi venglo ya ki anusi kata ke cikbeng ke jaki kalong hak badung kon kimsi Rementa pakiai ke ciksim atau kita tahu invent yang withdraw ya kini kita mesti berkilah. Ya virus rutin ya ketika rutin sakat nuken ini empuni ai ketika covid kat kendai kanoy kun persya ya kini ke kelam